nti kwan ben so ena be fa so a wo obenya sunsuma ware be sia oba so no kama na me hu oba no be hu say we de eye me mfim pade se adam ka say we de it is my bone to bone and I say fresh of fresh let's adam hu say oba na Erade de ne beka no oba na any taste ba de opani bia okay enti mimi hu oba no me say oba we de eye me lie obi epetietia obi pobolo obi pede sebe owo achiri kakra na owo animu obi petuntum obi pe kokko sa na wodi ba sunsum a e wodo mo pe Ebusuafo akwajen krato ne aba yento aso ne entie de odifo kese no de mai o se susuma wole e wo pa enti kwan se ye be hwe kwan ben so ene ye be fa so nya sunsuma wale se wuti we mimi ni o kwan ben so se wo be kokrom ana wo be ye den pa na onipa da se ne be nya sunsuma wale odifo aja sa ba so bio kwan ben so ne be nya sunsuma wale eja so mo yeah em say excess de me tiwe yeah ebi ame pe kokondi okay ba wo mpe kokondi okay obi su pe mo obi su on the osi team kwa na ene bi an okay nti kwan be so ena be fa so a wo obenya sunsuma ware me sia oba so no kama na me hu oba no me hu se we die eye me mfim pade se da adam ka se we die it is my bone to bone and I say fresh of fresh let's adam hu say oba na Erade de ne beka no oba na any taste ba de opani bia okay eti mimi hu oba no me hu say oba we die eye me lie obi epetietia obi pobolo okay obi pede sebe owo achiri kakra na owo animu okay obi pituntum obi pe kokko sa na wodi ba sunsum a e wodo mo pe okay enti se mimi tiwai se me ya ade bi a ma ye du achiri sunsum bi epesa de no ode ho papa do no okay enza me pese me forward amfo a me usuban bi e wo mu me mpa mitimi no wonante se me umpeme de na mitimi untimi ne menya de be enante eti kwan ya obafa so a wodi benya sunsuma ware eye bebre okay ba me pese me twa so ba ko ye obi a o dressing te se emma baba we am abasu emma ba we am abasu ni ade te se SHS for eye bebre obi a waware kwan untimi nya okay o dressing se ebia wako krum na akoe no wakoto ahenie bi ahenie na wakoto e no ebia na esunsun mu ahenie nipa na oto ahenie no nipa na sebi owani ana se bibi ehye ntumanim kakra yaman assignment e no de ahenie aba okoe no wakoakote unim sunsun asem e na wonte e na won yahwe wakoto de abeto asem what create husband e de amount eti wo bet check here if it time wa okoto ahenie e de beto wasere say wo dey bo life no if it you no wo beda be suda e bia na obi ene wa ba beda na wo ansɛn ahenie ne keke no ahenie ne keke no ade ni sika akoto no ono ade ni sika akoto no ha able no e ja so mu a okoto ha de abre no ena obi nso a entale ne ebi efri epoase ebi fi demons a omada no mu nipa e pesa abone na di ntino omada no nwa kofa ntale ebi fri UK no mu ni ade de aba ena enkrofo etoto mema toto ema nso etoto ade che bi a obi ade abeche unti material things etimi atwate ema wonya sa spiritual marriage no eti time a wo de sa de ne ye wo ana wonya achede ebi fri obi wo na ode ma wo no efiti ho no woni huhu bia benya encounter ema woda ho no mo a na obi no abeda obi wo nani so sei na huhu na so ne gens no abro no it is a trance vision wani na wo ho ase wada ase wo nan na wo hu ade no na ade na aba wow eti kwa bebre ye obi nsusu a
oko ensuo so oko ensuo mu a okọ a okobubu brodo na oni nsuo na kasa empata abefa nsuo no abefa brodo no adi obi so afa snap na wakọ nsuo no anajo by this time ebu onu ma eda bi se kura yenko nsuo no ukọ won ni hu no opewa na nsuo ni hu no opewa nsuo no afa onu be ebe have afe waye wo ho de asada na that day na hey wanya obi akọ kwanta na so o type pp anajo ti se bia ya hye efa bi ana se bia nkanfo ayi na wakọ baabi ana wodi nkanfo ni nkanfo na ti ebi omo kwakọ ya ma bebi ni ade wodi akire onhum so ade na omo kwakọ appease sa god no obeti bi hu oso pe obeti woti sa no wagwaria kwa enu edu baabi a wo bisa nkwese mechire wo aba besi so mema sebe o masturbate twetwe wo ho when you encounter school them SHS tese obi a woni oba ekoko da wo wuram ni aka ho na nye boys no no mo yo akono bo no eno ana isi omo ye wa wo di fo de se pa se de o cheche ne yesrew se wo ya ye nyama wo boy so yesrew so betwe ho because abrabo aye boy se wo spiritual marriage kra na hunya susuma wale kra na wo bo ne sen na hu mi sa be wale o na ba be ma onyama keje ti yesrew se wo hwe attention tv yesrew ye bomode na twe ho fi nyama ye bobo so yi men konsuma na jo enshata de enye me pacho ukoto amini ekura pacho boso pae odifo de apanche beba kwan e be paso nti odifo se de okay obi akoto na mini a onya ne dan asara wo yusu ahene ukoto ahene wo ye kristo ni a obopom pae gusu ana bia obi a ogini di se won fe nkwohye ne nsa na wa fe no o baba makoto ade bomba egusu ma no enti na hwe ne kasin we dia be se obi bia wo Ghana na o solity wo difo ana wo didi difo atem wo didi osofo atem aya hwe wo life yi ne habiti ya menti asa kwa senka edifo ni Ghana anga Ghana o man be say go sade o mo start free e chiri o twinu kwa na ni efrei o solity a edifo ene wo twinu ko na ni efra ye won krofo akuku dam bebre o mo sha brabo na se a o mo ye media fo a o mo so de tie difo ene ade enne o mo tofo mu di kompa ira o mo so de tie difo adentina 54 ministry no wo ye difo de na asi nchen na o fa teacher ne ade na o se no de eye no bi ono eye sunsuma dwuma e kire kwan a ahonhom ne ade operate ne ade no o se ono won firi nyame ene de wo pe wo so mpe na okutia eti sa sunsun ma waria ni ene sa niema na nkrofo ekoto ne ye chew made e mo mo geni ade no se wanye obi a ni mudu no bobo mpa ye guso ana se wankasa wo di Yesu e mo ja bete ho na wa sha wo ba konya problem na wo beti na enya sunsun ma waria ana se ade bi e ba be bata wo life ho a ebe twa kwa akire e wa abrabom enkumu a ebetima ma wo yare enti pacho sanity odifo de da se pa nti we de ebe koso ye bi say obi enya susuma de obe de hu se abrabo am gbe susuma ba wale me kwan be no obi fa so mu kwan ba fa so obi hu ne se de obe ma wo hu se wo susuma ware no one ebi ye endem 2 usikasem 3 waware because 2 masters can never ride a boat. Wow, let's say beba no one after we say one name usika sem na wo so wawale mu o wawale mu usuku ana wo kono adwuma na wo ye no emu ubehu ndi am fani say one name no dey besi one name no de bia besu dey bia na we da say one who didi because say only oba ati wo na say oba no wo mo na komma say onya aduane ma wo onya aduane o professor no way enti ma ya aduane na ba just say me okunu me woyere wo wonu aduane na blow say enti omo say obi ni omo na mu didi no e sunsun ma ware
Susuma ware. Enye se nankwa. Enye na nankwa. Wa wale a. Wa no aduane de abrew. Wa no aduane de abrew. Hey. Papa, obi nso da yo. Okay. But owo a na ade bia boawura say on to twi bema. Anase one na yonko bema enkoda. Okay. Ana one na yonko ba enkoda. De me ko ta say. Mati ase pa. Anase onko no ne obi a waware enkoda. Enkoda. Eno na honhom ne pe. Eno na honhom ne pe na obo se nipa we victim. Bi aware no. O pretty no. O de ne ye ntwuma. Eto o suban bi on ho a ompe. Obi a wo sunsun aware mu opa no, obu fitan fundem. Okay. Secret. Enche na obufu. Okay. Enche na wa twese kan. Ko honhom ne tight. Baba, sunsun aware yo, wo betima abodam kra wo ho. Me se enche na obufu gidi na wa twese kan. Se do ka wonda wa brabo den na be si wa brabo sika sem wo ye dwuma bi enye yi adwuma bi a be bi enye yi adwuma wo adwuma bi a be ku bia na ya pam wo fre dwuma no sika sem so be ba ana papa ba bi a be du bia so yempe wasem o ade anye a wo mo de haen eno no enti na de be hu se wo sunsun wa wow yo abusuafo we de said ye kan no ye guso ye cheche where part 1 of it ye the part 2 ne be papa ni awdo musuko akwatie sunsum nsem ni etie sunsum awale ni ahwe hu ye ni abobra no ye diye because sunsum awale emfa ye nko bebia ejodi for last words don't know beka che Ghana for ni etie for atani TV etie for ni me last words say ewiase na won hwe hu ye okay na one di say there is a spiritual word and a money oh and therefore okay and therefore me too okay ye wo nifa okay ye wo benkum okay said ye benkum wa han nifa so wa said ye baba bete say kwame nkroma ba ye ya ma hu ye no pre engofo bi ehu okay nda na wo nyini said ye baba bete say Jesus Christ ba wi ase be wu ji yen ye disu a ye bo abrabo e de akoba bia ono no be frɛ na ho no ewo ho obi eba be hu no ye nsu aba ata etitiki susu ensem wo ho spiritual marriage e wo ho abrabo no hwe ho su yi ne bo wa abrabo enima bi wonu ma enye enima bi wonu ma twegu anya sa wo betimi ene honhom bone akonya encounter ama se wa abrabo enkunwa ebe mo yare yo ye da se pa said ye udi for that beche no it yes real but more than this so na waiting for the part 2 no ye be komo to kopa ye da ma se muti ya kra mo